chibai ule July ni som pariat cholni ania lockdown chungchanga Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoe chuangau chuan heti hiana soifia lockdown chungchanga hian ngaidan le dudan in person tak atam khop mai ngaidan sang le COVID-19 dar zel ti top na malak dan tura rot na tam tak oma heng rot na te hi uluk taka ngai tua ania lockdown thatna le thatlo na te po na sataka bu kani tuntum lockdown chu atop na ni thei turin tran latangila covid kai ten kan contact te zep lovin contact tracing team te ril zungila mass testing le serial testing a hlotlin theinan le covid kai lo tur le covid kai ni pal hlau po midang kai dar lo turin ma ni inveng phim khur thawila kan healthcare worker te a theina apia nga tran puyang u khai khosak pa nga ya kan kal le ma jok thei be seina nen he lockdown hi puana ni ti ria ila in khuwa khir shrim hi apar post ani lova contact tracing mass testing serial testing le akai noi dang effective zoka ti thei be seina ati ani e lockdown par post a hlotin nan ma la tlangila kan thatlan na turati ani e ti in asoi Mizorama COVID-19 kai thar kan kiam mo hlemaya nimina ringot khan sikai thar mi zali somruk pathum mu chua thar annia mitin kan film khurzual zel apoi mo tak zetani Myanmar lampo COVID-19 awangin an buai hlea a big takin oxygen in dai lo na anasa hle ani Mandalay General Hospital khumsang khat zanga omna damdoi in le township danga oxygen thun sak thei turin liquid oxygen ton som ni paruk phur thei motor lianin phurin nimin in rin ni khan Mandalay damdoi in pui athleng veta Arakan Army General Bonmiat chu nimin July ni som pasari khan COVID-19 wangin athia military commandar general tunmiat niangan thuchua asiama an general le anrin pui ber hetia hripui awanga athita chu a ui hle heiba ka hian army te COVID-19 third wave antor le mek na hian film khur le zual turin anin cha non le ani sipain mana an khren mek yangun chief minister Phiomin Thein le anupui dokhin mit kiwa te nupa chu COVID-19 shri an kai ti hriat annia u Phiomin Thein hi ni khorhelwa aw mawangin nimin pia khan min kalardon military damdoi ina emergency anda nu in oxygen an pek thule anupui po en kol mek ani thu report petu pakhat chuan RFA ahril u Phiomin Thein hi pathian ni khan swab test nein a positive ti mu chua ania anupui po ni lai ni khan swab test nei le in a positive ti mu chua ani vele ani u Phiomin Thein hi positive an mu nu aniruk nuwa ni khorhelovin aumta ani u Phiomin Thein tanu pa hi yaki ayeng military muna ahrana khungran annia damdoi le ei in thu hla a har sapna an nei lem lova engtia positive nge ti an hrebai lova ayen call tu captain pakhat le sergeant pakhat po an positive ti mu chua ve anni ayen call tu te hi COVID-19 positive anni le ni lo an hrelok mai bik lova hetia u Phiomin Thein le anupui dokhin mit kiwa te nu pa an positive ti an mu thu hi military council lam chuan thu chua engma an la siam ri lawani sakaing region kalai township chimlam siwa isa July ni som paruk jing lam dar nga khan sipai le kalai PDF te anin kapa sipai lam mi pariat an thi thu kalai PDF ten thu chua an siam July ni som panga atang khan kalai miau township chimlam siwa isa sipai ten om mun an khuar tana atu katangin in ka na achuak ta ani sipai ten ral thuam lian an mangnuala mi puilam mi paruk hliamin sipai lam mi pariat an thia mi pui hliam tuar ta hi an din mun azia oma ngai tu om man ni lo kalai miau township chimlama hian sipai ten ral thuam an chelek na sa hle a mi puilamin dar tumin thei topin tran an kho meka kalai miau atanga gango motor tlan reng glass khar phui ta turin kalai PDF te chuan mi puian hriat tirani in ka thung khatna chu July ni som panga chommadar somvel khan tran ania sipai lama som pasari thin PDF kalai lama pahni an thi thu People Defence Force kalai chuan thu chua alo siam to ani Myanmar ma sipai in February ni khatatanga thu nei na alak nu thanga chungin naupang kumtling lo som sari panga thatin zatel chuman tokin anom mek ti UN Child Rights Pol chuan nimin jun ni som pasari khan thu chua an siam ani Child Right Committee Chairman
Mikiko Otani chuan Myanmar ram chunga naupang te chuan khoi muna po tharum thona an ma chon renga tha an nia man an ni bok thanga chunga military council sual sipaiten an ka hlum naupang kumtling lo chu somsari panga an tling to a man tok naupang sang khat an chuang to a silaya ka hlum then khat chu an ma ni in nge ya ani hetianga sipai le police lamin naupang an tha na hi kandem tak zeta nu le pa te an man thei lo awanga naupang te mana tan ina khung le indop na huna da te chu arab thak tak zet ani ti in atar lang thu chua chuan UN in fin fi anania an riat danin military council sipai sual ho te chu damdo in school le sakhobiek ina te an in kul ani ti talan ani bok chu ba ka UN hnuaya naupang chom dol tu pol UNICEF point Myanmar ram chunga naupang makta duai chuangin COVID vaccine an la dong theilowa naupang singli chuangin ei tur kham khop mulovin an oma in en kol na po an dong mu mal lawa hetianga thil akal zel chuan ram chunga naupang te ti sa le ril rulam chu a khoi chena sa hle don ni in ata langani British Parliament Foreign Affairs Committee chuan Myanmar boina British sarkar chuan chang letin report apek thu July ni som paruk khan thu chu asiam he a report pe ka hian sipain sarkar na alak nu hian mi pui soi sa in dan lova an man le an tha awanga poi an ti thu le lungrual taka anom theina tur thu atela British Parliament palaiten Myanmar tan mala zelin thuron an pek thu British base Myanmar Rohingya Paul UK utun khin chuana soi British base Myanmar tan malamek Burma campaigner UK Paul ami Mark Farmaner chuan hetia British Parliament Foreign Affairs ten Myanmar tana an malak na hi thil poimo zual tak ani thuwa soi he report a hian Myanmar Military Council te chunga British sarkar hian mala vak lovangai an oma insum don ton na khar sak ani don thu Burma campaign UK le NUG te ngen na chu apom to a NUG sarkar chuan government in waitinga ngain atulanga tan pui ani don thuwa soi NUG Myanmar sarkar puitlinga alapom lova sipai sarkar IO a chau alapom ria ICC ko talang thei ngei tur po in British sarkar chuan anor na sa hle ICC a Myanmar te anin lan thei lo na hi kum som bi aliam to a lang thei tur ani ti hi sipai puipa ber min ung lai hian ria se hetiang hian ati top lowang ti in report dana tangin angai ruat thei ani tunlai takhian sipai in mi pui an ngai sakle tha mek lai hian COVID-19 third wave in achim buai meka ram sang te tan puina an mamo hun lai tak ani a heng hun lai tak hian British sarkarin thil thon chua an khar box si chuan har satna kan tok mai lowang mo ti in Mark Farmaner chuan a soyani British sarkar hian Myanmar tan tan puina ala sik chuak meu ri lowa thil pakhat omle chu sipai sarkar tan chau dan cha ani ang ti hi ania NUG le mi pui an tan pui thei dan kong hi British Parliament Foreign Affairs Committee chuan anor mekani tunlai din hun hi Myanmar mi pui mang an hun lai tak ani a beisei hun lai taka puina athen mai lo chuan sipai chet na le aral muan lo awangin mitam tak an boral theiani ti in report atangin a riat theiani khovel mun sang atangin Myanmar ma mi pui sarkar nam thluwa sipai in thunei na an pong lak chungchanga lung oilo na lantir na an man hi an la chun zom zela nimin July ni som pasari khan America ram Boston khopuya po an State Assembly kot zola Myanmar mi te pung khomin demonstration nei ani Myanmar chungchanga malak zel theinan Burma bill anti mai US Senator an pom theinan soi ho mek ania chu wangin America mi puite thlop na satak an nei theinan Boston Free Burma Paul hian Democracy Road Trip for Burma ti inziak van motor mangin US ramlai li lam state then khata tangin Free for Burma ti campaign an kalpui mek ani Massachusetts state atangin motor hi an ron suak tana tuna chuan Buffalo khopuya thleng to ani naktuk July ni som pakwa chuan Indiana state Fort Wayne athleng man to anga Myanmar ram mi te chen tam na khopuya akal zelanga anhunung bera chuan August ni saria Washington khopuya atopanga hei hi Myanmar ram mi te in to khom na tur mun pui ani don ani ti chuan atuk August ni kwa Myanmar mi America rama democracy activist te buat sai America ram pum huat 8888 uprising day riat treng nan demonstration nei turani
khovel mun danga po Myanmar mi rampona omte chuan an rem chan angin sipain thu nei na an pong lak du lo na en tir na an huai hot fo thina July ni som pasari khan Canada ram Vancouver National Library kota Global Myanmar Spring Revolution ti thupui mangin an lo mang to ani South Korea rama chuan vo in ni July ni som pariat hian Gangnam State Chanwon rail station kot zona Myanmar mi ten sipai thu nei na pong lak du lo na le lung oi lo na demonstration an nei don pokani India ram Delhi Imphal le Aizawl khopuya po pun khom phal na hi thu nei tu ten an pek chuan aro pui thei ang perin 8888 uprising day anniversary hi mantum ani ve boka he chanchin kan buat sai lai hian Mizoram an mang theim kan threlo International Organization panga te chuan Japan company ten Myanmar military dictatorship na thok pui ti top turin an nge Justice for Myanmar chuan July ni som pariat hian Human Rights Now Human Rights Watch Japan International Volunteer Center Justice for Myanmar le Mekong Watch team te tangrualin Japan company then khat minung lai pol te na la thok pui tu te chu ban san turin an ngen ti an ta lang Tokyo Tatemono Company Y Complex na tho na antela anni hian shopping center hotel le office rental tour an sathina ni Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation tenen hian engtika nge dictatorship sarkar ne na tho ho na hi anti to pangle US election sang hi somni kai noi thu thar California USA a cheng mi panhi te chu FBI ten Sacramento a Democrat office bompu atuma pu anni ti Russia Today chuan ata lang heng mi panhi thu buai anor tir ta hian US presidential election sang hi somni a Biden a chakzo ka puan ani nu in Sacramento a Democratic Party headquarters chu bom manga be an lo tum ti riat chu ani heng mi panhi Ian Rogers kumsomli pangale karot Copeland kumsom thum pasari te hi tunkar ni lai tho tan ni khan San Francisco a FBI field office chuan man na thu chu asiamin thu buai siam sak anni FBI tele napa country sheriff office te chuan na satakin he conspiracy le nun na chan theina thil hi thok khowin an chui chuak ta ani he mi te pani hian kang mei le puak thei thil manga building ti chiat tumna case or ve in Roger sian firearm le explosive kol ru ka wangin thu buai or tirani bok tin Rogers le Copeland te hi sarkar lam dan keng ko tu te chuan militia group 3% te jinga mi ti an highland thuan ta lang bok Copeland hian US military chu sang hi som pathum khan lo zom to in voi ni tlan bo wanga man ni in November sang hi som paruk khan din mun chetak le mingmoi lo taka chu ani hemi te pati hian engemo thil in herdang lam a theina ti in beron in Twitter le Facebook office te chu a engemo zok be an lo tuma San Diego a Democratic Party headquarters chu be an lo tum thuta alo ni kumin kum tuira tanga July ni som paruk sang ni som ni pakhat thleng khan Mizoram a rui hlo man sual wanga thi mi som thum pathum manom to Excise and Narcotic Department chin chi danin kumin chunga rui hlo man sual wanga thi mi som thum pathum zinga som thum hi mi pa an nia pathum hi mei chi an ni rui hlo mang sual tu te hian heroin chu an man tlang lon berania END chin chi danin Mizoram a rui hlo man sual wanga thi mi sang khat zaruk som sari pakwa anom to a anjinga mi sang khal jali somriat pathum hi mi pa ni in za som ko paruk chu mei chi an ni Excise and Narcotic Department hian kum in June thatop thleng khan heroin kg ko le point sari ganja kg za pakhat le point ruk methamphetamine kg ruk le point ko an man to a rui hlo phurna na man lir thei tu huilar sompanga LMV somni pasari le HMV pakhat an man to bok END hian kum in chungin sarkara chia nuai somthum pakwa le singli le sangli le zali somriat pathum an chunglu to bokani Aizawl Food Civil Supply and Consumer Affairs FCS and CA Minister Kelarin liana chuan Mizoram bu fai chok lu na har satna a omlo ti soin tundin muna thathum dai bu fai check call sa Mizoram in anei ti asoi Supply Minister chuan Mizoram bu fai check call za chu achia chut a harti soin tundin muna chuan FCI anei sa te Prime Minister package nei mek tenen thathum dai bu fai check call a ani ngai ti asoya sarkarin ruam man na lo siam to angin Mizoram chung mun somnga pathuma bu fai check call ani thua soi
kong that lo na mun le kong pui siam that mek na mun enge moza chuan kum in September atanga November thla thleng dai tur bu fai check khol to na mun te po a om ti soin heti lai hian kong that na mun le lir thei vei wa na har sat na aum lo na muna te chuan bu fai check khol ani lutuk ngai lo ni ina soi supply minister chuan tundin muna Mizoramin thakhata bu fai ma mo za chu quintal noi khat le sanga ang vela ngai ani thu le hei hi chan sang wanga adang lam reng thu soin tundin muna Mizoram bu fai chok luwa har sat na aum lo thu le labor atanga driver owner le company lam thlengin tho ho na an nei that thu a soi ration semna atana e-post machine manchu central sarkar thu ani ti soin supply minister chuan Thama Salam Khan har sat na sang nei te chu hriat thiam na aron pek thu le tundin muna ero thu thar ala om lo thu a soya e-post machine chu India rama bu fai bo thau tam lutuk ve na ani thu a soi bok the past war the biggest overreaction in history Ricky El Colnisia kena topin kharte ang sangkha zariat somni pariat khan Mexico a political buaina chuaka chuti lai chuan sipai then khat chuan Mexico City a chang Croissant dora lutin dor chunga chang Croissant zong chu anru chuak veka chu dor nei tu chu friends mi Mexico a sumdong Romentel ania Romentel a chuan Mexico sarkar hena a chang ru bo sak ani wang chuan reimbursement adila a chang siam sipai ten an lak sak zat lut na chu pesos singruk ani ti in chuti hunlaya mi pakhatin kumza somruk panga chunga a hlo chu azat loi atam abilani Mexico sarkar chuan bil chu tam atilu tuka chu wangin an reimburse du lova chuta Romentel chu thinrimin France sarkar thu nei tu te hnena zual ko le in an tran puina adila France lal King Louis Philippine chuan Mexico sarkar hnena chuan poisa tam tham tak choi turin atita a ma se Mexico hian an choi du box si lo awang chuan France sipai ta chuan Mexico chu an run ta a an indo taringot mai ani ti chuan Mexico chu tlom zuin France hnena pesos nuai ruk an choi ba ka changdor nei tu Romentel hnena pesos singruk an pebok he indo na hi the past war ti in an soya khovel rampani indo nan chuan thil ho ber pol ania riat ani